Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 z'ukwa kabiri. Perezida Hosni Mubarak wategetse Misiri imyaka 30 yapfuye. Yari afite imyaka 91 y'amavuko. Abantu babarirwa mu bihumbi bacumbitse muri hoteli iri mu birwa bya Canary muri Espagne bategetswe kugumayo mu byumba byabo nyuma yuko umushyitsi umwe w'umutaliyani asanzwe afite ubwandu bwa coronavirus. Itsinda ry'abantu bagera kuri 36 bavuga ko bacitse ku icumi rya jenoside mu Rwanda mu 1994 habari hirya no hino ku isi bandikiye ibaruwa ifunguye Perezida Paul Kagame bamusaba ko ngo habaho iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Basaba ko ibi bahereye kuki? Ntabwo muri iyo myaka inirenga yafunzwe twigeze twumva bavuga ko yagerageje kwiyahura. Ese iriya kashe yafungiwemo amajoro angahe? Uwo Kizito twari tuza kiyenga gashaka kwiyambura ubuzima yayihuriyemo niki? Naho komisiyo ishinzwe uburinganire muri Afrika y'Epfo yavuze ko izaharanira impozamarira ko bagore bafunzwe kutabyara ku ngufu kubera ko ngo bari bafite agakoko gatera ubwandu bwa sida. Ntibibagirwe n'urunana nk'uko bisanzwe wa kane. Amakuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Espagne aho abantu babarirwa mu bihumbi bacumbitse muri hoteli iri mu birwa bya Canary bategetswe kuguma mu byumba byabo nyuma yuko umushyitsi umwe w'umutaliyani asanzwe afite ubwandu bwa coronavirus. Uyu muganga uri mu biruhuko mu gace k'ubukerarugendo ka Tenerife yajyanywe ku ivuriro. Biravugwa ko ngo aturuka mu majyaruguru y'Ubutaliyani aho abategetsi bari guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Kugeza ubu mu Butaliyani harabarirwa ubwandu burenga 200 buzwi ku nshuro ya mbere, kandi ubu bwandu bushya bwabonetse no mu majyepfo y'igihugu mu gace ka Sicily. Hagati aho ngaho muri Iran, minisitiri wungirije w'ubuzima muri icyo gihugu wanenze cyane gahunda yo gushyira mu kato abantu bafite ubwandu bwa coronavirus yasanzwe afite iyi ndwara. Iraji Harici yahaye abanyamakuru ikiganiro mu ijoro ryakeye kuri uyu wa mbere aho yabonekaga abiri cyuya kandi yihanaguza umuswari mu ruhanga rwe kenshi. Yari arimo atanga amakuru arambuye kuri iyi ndwara muri Iran, anahakana ko ngo abategetsi bari kubeshya ku rugero rw'ubwandu buri mu gihugu. Imibare itangwa n'ubutegetsi kugeza ubu y'abapfuye ni abantu 15, ariko andi makuru avuga ko umubare nyawo ushobora kuba urenga kurushaho. Ubwandu bwinshi bugaragara mu gace gafatwa nk'umujyi mutagatifu wa Congo. Tukiri ku rwego rw'ubuzima kuri iyi nkuru y'ingenzi, umunyeshuri w'umunyakenya amaze iminsi yerekana uburyo urugendo rwe rwagenze kuva mu Bushinwa nyuma y'icyorezo cy'iyi ndwara ya coronavirus. Joseph Thige yanyuze muri Thailand agera muri Kenya avuye mu Bushinwa muri iki cyumweru. Ni umwe mu banyakenya bake bashoboye kugaruka iwabo bavuye mu Bushinwa. Mu cyumweru gishize guverinoma ya Kenya yavuze ko itazashobora gutahukana abaturage bayo baheze mu Bushinwa. Inkuru ya Mercy kandi muri yumva mu ijwi rya Jacques Niyitegeka. Aganira na BBC, uyu munyeshuri wigira impamyabumenyi y'ikirenga yavuze ukuntu kaminuza yigaho yaririnzwe cyane n'abashinzwe umutekano nyuma y'aho leta y'Ubushinwa ishyiriyeho amategeko adasanzwe kubera icyorezo cy'indwara iterwa n'agakoko gashya ko mu bwoko bwa corona. Kaminuza ya Jiangsu yo mu mujyi wa Shenyang higamwo n'abanyeshuri b'abanyamahanga bagera kuri 600. Yosefu avuga ko bari batunzwe n'igaburo rimwe ku munsi kubera ko ibyo kurya bitari bihagije. Leta ya Kenya yasabye abatahuka bava mu Bushinwa kwishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 14 kugeza igihe byemerejwe ko badafite ako gakoko. Muganga Patrick Amoth ukuriye urwego rw'ubuzima muri Kenya avuga ko Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu izi ko hari abanyakenya n'abanyamahanga binjiye mu gihugu bavuye mu Bushinwa.
bwana Mofe yongeraho ariko ko iyo minisiteri yashyizeho ingamba zihagije ku bibuga by'indege zigamije gukumira ikwirakwira ry'ako gakoko ka korona. tuve muri Kenya tujye Kuri muri Misiri mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Wahoze hari perezida wa Misiri Hosni Mubarak yapfuye, yari yujuje imyaka 91 y'amavuko. Hosni Mubarak yategetse Misiri mu myaka 30 nyuma yo guhirikwa ku butegetsi mu nkubiri y'imyigaragambyo yibasiye igihugu ndetse n'ibindi byo mu bice by'Abarabu mu mwaka wa 2011. Yaciriwe urubanza anahamwa n'ibyaha byo kugira uruhare mu iyicwa ry'abantu bigaragambyaga icyo gihe. Yaje gusubirwamo mu rubanza rwe mu mpera za 2014 ibyaha biburizwamo mbere y'uko ubushinjacyaha bwongera kujuririra icyo cyemezo nacyo. Inkuru ya Caroline Howley murayigezwaho na Marike niyo nkuru. Hosni Mubarak yagiye ku butegetsi umukuru w'igihugu Sadat ahejeje kwicwa n'intagono zigendera ku murongo ukaze w'idini rya Islam mu mwaka w'1981. Umutuzo ku gihugu niyo ntumbero nyamukuru yaranze ubutegetsi bwiwe. Co kimwe n'uwo yasimbuye, Mubarak yari umusirikare, yahoze ari umudereva w'indege, akongera akaba umukuru w'igisata ca gisirikare kijeje kugwanira mu kirere. Muri politiki yo hanze y'igihugu yabaye inshuti kizigenza y'ibihugu vya Buraya mu burasirazuba bwo hagati, yongera agomba kurikiza amasezerano y'amahoro na Israel. Mu gihugu yakomeje gushira amategeko aranga igihugu kiri mu ngwano, bikaba vyatumye abantu benshi batabwa muri yompi. Umugambi we ku butunzi watanga ukwishira n'ukwizana ku bantu ntibashoboye kurangiza ikibazo c'ibura ry'akazi na ruswa yari ikwiye hose. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2011 abanyamisiri benshi bihaye amabarabara barabiye ku itembagazo ry'ubutegetsi muri Tunisia. Abanyagihugu baratinyutse, amaraso yarasesetse, ariko bari mu myerekano bagumye mu bibanza vyabo. Ku munsi ugira 14 yagumye yizigitira ku butegetsi. Mu majambo atandukanye yashikirije kuri televiziyo, Mubarak yaravuze ivyahevye kugira kingira ubutegetsi bwiwe, ariko yongera ashigikira ivyo ubutegetsi bwiwe bwashitseko. Naharaniye iterambere rya Misiri n'abaturage bayo. Sinigeze nshaka ubutegetsi bw'amafuti. Nibwira ko benshi mu banyamisiri bazo Mubarak ari, kandi birambabaza iyo numvise ibintu bivugwa n'abantu bamwe bo mu gihugu cyanjye. Umunsi ukurikira Hosni Mubarak yatanze imihoho. Yajanye muri sentare yagirizwa kugira uruhara ku bwicanyi bw'abagiye mu myerekano. Yakuwe ko gateka, yicarikwa ku gatebe gatwara abagendana ubumuga, ajanye muri sentare. Yaciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ariko ivyaha yagirizwa vyarahebwe. Hanyuma mu 2017 mu kwezi kwa gatatu yararekuwe ngo yidegemvye, amaze imyaka 3 yishura icyaha co kwiyitirira amatungo ya leta. Ku muntu yigeze kuba ari ku butegetsi nk'umusubirizi wa Farao, yarakuwe ko gateka mu mpera z'ubutegetsi bwiwe. Iyi ni BBC Gahuzamiryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.com. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Ndi Prudence Njumva. Abantu bagera kuri 36 bavuga ko bacitse ku icumu rya jenoside mu Rwanda muri 1994 bari hirya no hino ku isi. Bandikiye ibaruwa ifunguye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamusaba ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rw'umuhanzi wari ukomeye cyane Kizito Mihigo. Baravuga ko iryo perereza ryakorwa n'abantu b'inzobere bo mu mahanga bafatanyije nabo mu Rwanda. Bakavuga ko ngo bafite impungenge ku byavuzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ko Kizito Mihigo yiyahuye igihe ari muri gereza y'igipolisi ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa kabiri. RIB yavuze ko Kizito Mihigo yafashwe ashaka kwambuka umupaka mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ko ngo yanashatse gutanga ruswa. Navuganye n'umwe mu banditsi iyo baruwa, Philippe Basabose uri muri Canada, mbanza kumubaza impamvu bafite amakenga ku byo RIB yavuze. Kizito Mihigo dukurikije ukuntu tumuzi, yakunze ubuzima, yaririmbye ubuzima, yakunze amahoro, yakunze imibanire myiza n'abandi, yakunze ubworoherane no kubabarira. Kizito yafunzwe imyaka 4 irenga, yafunguwe intego yavuga ati ngiye gushinga urugo nanjye. Ntabwo muri iyo myaka 4 irenga yafunzwe twigeze twumva bavuga ko yagerageje kwiyahura. Ese iriya kashe yafungiwemo amajoro angahe bigahinduka uwo Kizito twari tuza kiyenga gashaka kwiyambura ubuzima yayihuriyemo niki? Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda ruvuga ko
rwabonye ko Kizito Mihigo ashobora kuba yariyahuye, mwebwe muhera hehe mukeka ko ibyo bavuga atari byo? Kizito batubwiye ko ibyatangajwe ko yafashwe ku itariki 16, ku itariki 17 kare mu gitondo niho abantu babyutse babona amamesaje ko ngo yiyahuye mu rukerera. Ni ukuvuga leta yatangaje ko Kizito yiyahuye, ariko nyuma ivuga ko igiye gukora iperereza. Ni gute utangaza icyo umuntu yazize nyuma ukavuga ko ugiye gukora iperereza? Ariko ngira ngo iyo umuntu wese apfuye abuze ubuzima, ngira ngo inzego za leta zikora iperereza. Yego nyine zirarikora nyuma zigatangaza icyo yazize, ariko ibindi byatangajwe mbere y'uko iperereza rikorwa. Hanyuma tunarenze kuri icyo ngicyo, na Kizito anamaze no gupfa. Ujye mu binyamakuru, uri umunyamakuru, urebe ibinyamakuru tuzi byegamiye kuri leta ukuntu bikomeje kumuhimbira ibyaha no kumusebya. Uribaza uti ese ibyo byose bihisha iki? Ariko none hano ndabona mu ibaruwa yanyu murasaba icyo mwise iperereza ryigenga mpuzamahanga. None iri perereza mwebwe murabona ryakorwa gute? Ryakorwa nande? Hari imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabikoresha, kandi dufite impamvu yo kubibaza. Si ubwa mbere mu Rwanda abantu bapfa mu buryo budasobanutse bikitwa ko biyahuye. Si ubwa mbere mu Rwanda abantu bapfa, ndetse bamwe bagapfa bari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano ntihagire inkurikizi. Ibyo byose bituma nta cyizere tugirira inzego Mihigo yapfiriye mu maboko. Tukavuga tuti hagombye inzego zigenga zo gukurikirana iby'urwo rupfu. Ariko urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga ko ari urwego rwigenga kandi rufite ubushobozi bwo gukora iperereza ryose. Mwebwe ntabwo mwizeye ibyo bavuga? Nta kuntu nyine batabivuga. None se waba umuntu ari we batunga agatoki bavuga bati iki kibazo turibaza uburyo urupfu rwa Mihigo rwagenze. Uwo nguwo mu bibaza akaba ari nawe uvuga ko afite ubushobozi bwose bwo gukora iperereza. Si kutagira ubushobozi bwo gukora iperereza, ni ubushake. Philippe Basabose, umwe mu banditsi baruwa isaba iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, twavuganye ari muri Canada. Twagerageje kuvugana na minisitiri ushinzwe ubutabera mu Rwanda, ariko ntibyadushobokera. Gusa urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu buherutse kutubwira ko burimo gukora iperereza kandi ko nta rindi rikenewe, kuko ngo u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite ubushobozi bwo kwikorera amaperereza. Komisiyo ishinzwe uburinganire muri Afurika y'Epfo yavuze ko izaharanira impozamarira ku bagore bafunzwe kutabyara ku ngufu kubera ko bari barwaye agakoko gatera ubwandu bwa sida. Iyi komisiyo yasohoye icyegeranyo nyuma y'iperereza ryakorewe mu bitaro 15 mu ntara ebyiri z'igihugu. Inkuru y'umunyamakuru wa BBC uri muri Johannesburg no Musamaseko, murumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Icegeranyo c'umugwi uharanira uburenganzira hagati y'abantu b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore cerekana yuko abakenyezi bagera ku 50 bahagarikiwe imvyaro burundu ku gahato. Ico cegeranyo kigaragaza uburyo abakozi bo kwa muganga barenze ku mategeko agenga imigenderanire yabo n'abagwayi, kikaba cashikirijwe urwego rw'abaforoma rwa Afurika y'Epfo hamwe n'igisata kijejwe amagara y'abantu. Mu gihe c'amatohoza yatanguye muri 2015, uwo mugwi wasanze abatanze ibirego barakorewe ibisa no kuborezwa igufa no gucurwa bufuni na buhoro, kandi bari mu maboko y'urwego rujejwe amagara y'abantu. Abakorewe ibyo biganiye abakora itohoza uburyo bategetswe kwipfungisha, bikabagira ko ingaruka mbi ku buzima bwabo. Mbere y'ikinamico runana mbabwire ko umurwa mukuru w'Ubuhinde Delhi wugarijwe n'ubwicanyi bukomeye butigeze buba muri uyu mujyi mu myaka ibarwa muri 100, mu gihe imyivumbagatanyo hagati y'abashyigikiye n'abarwanya itegeko rishya rigenga ubwenegihugu ikomeje mu bindi bice by'umujyi. Umubare w'abamaze gupfa kugeza ubu bageze ku 10. Umwe muri bo ni umupolisi. Abantu bagera ku 150 barakomeretse bikomeye, benshi bakaba biganjemo abapolisi. Imyigaragambyo kandi irimo urugomo ikomeje gukara, aho abahindu n'abayisilamu bahanganye. Amazu n'amaduka bikaba byaratwitswe ndetse n'abanyamakuru bakagabwaho ibitero. Uyu mwanya w'ikinamico urunana bayitegereje umwanya n'uwanyu.
Kankwanzi na Ranguda biyemeje kurwanya bivuye inyuma club yigisha urubyiruko ubuzima bw'imyororokere. Hagati umuyobozi w'ikigo nderabuzima yateye intambwe ikomeye yo gusaba imbabazi abahawe serivisi mbi mu kigo ayoboye. Nurunana. Ariko si ubwo telefone yawe igihe yahereye ntiwayumvise mute? Mbabarira gatora reka nsohoke njye kwitaba ndaje. Wakitabiye hano se hari ikibazo? Aha mu nzu nta network ibamo Beni. Iyo mitabiye umuntu rwose ntabwo twumvikana. Yego kwe wavugishijwe ariko udashaka ko nkumvira amabanga. Kabiri kangahe witabira hano kandi ukumvikana no guhamagaye. Aro! Ariko wabaye utepete. Ahubwo uri wabaye utemute. Kuki ngo uhamagara nkarinda nsarara koko? Ariko rero nawe ukwiye kujya uhamagara rimwe yacu ko nakwitabye ukamenya ko hari impamvu narimo kukwitaba. Reka mba nkwikumburiye wanashaka no kumva ijwi ryawe. Genda se nyine. Ariko uzi ko uzankoraho pete. Ntese kandi koko mana yanjye kubizi nkwifuriza ibyiza byakunezeza gusa mute. Buri gihe uneranya n'abavandimwe banjye pete. Ejo nageze ariko bendaga kunyica. Yewe iki yahiraze. Uravuga iki ko Feliciane yaneye rushyi Benita akitambika nawe wundi ntari kumukira? Ariko mana yanjye we uraho ko Feliciane nzamugire ntemute. Nzamukurira iryinyo bibone ko ndi seri. Cecekaho se nyine. Byose ni amakosa yawe pete. Noba wanshutse. Ako mute. Icyangombwa nuko rwose ibyo twifuze kuva kera twabigezeho. Kujya mu mujyi tukararayo sibyo se. Ubuse wowe ririya joro uzaryibagirwa. Aha, ariko nawe ushaka kunyiterera isoni pete. Oya mute vugisha ukuri. Ntiwibuka ukuntu twari tumeze njye nawe agatoki ku kandi twicaye hantu muri bwa busitani bwiza tureba ya matara yo mu mujyi ashashagirana. Bya bintu ntibyari byiza. Yego sha pete nubwo abavandimwe banjye bandakari ariko nzi neza ko nishimishije. Ntiwumva se wowe komeza wibukira umunezero wacu ibindi bireke. Nibyo twarishimye kandi nanjye narishimye pete ariko ndumva ijwi rya Feliciane nkagira ngo agiye kongera kumbaza ibyo twari turimo pete. Nizeye ko utigeze yingutsa ko twari turi kumwe mute. Kugize ubwoba se kandi mu kanya wari kwiyemera ngo uzamukura iryinyo. Aha no kwihagararaho nawe ubundi uriya musaza wawe ndamutinya mama we. Humura nanjye sindi umwana pete. Sinakuvuga rwose umva nabashakiye icya Semuhanuka. Rwose mute niyo mpamvu nkwemera rwose. Wabeshye iki se mwana? Uvuze ngo kibusho? Yavuze ngo ko we na Stefano muri kunegesha abandi bimeze bite? Ariko busho rwose jya ushyiramo imiyaga wa mugani wabo. Ariko si imiyaga kimwe nyine icyo umenya imyaka tugezemo. Noneho bariya abasore bakomeze bakore ureke turuhuke ho gato. Rero mwabagabo mu ibintu ntabwo birimo rwose. Oya bigomba kuba. Tugomba gukora muzi ko dufite igihe gitoya. None namwe murimo muranebwa rwose ibyo ntabwo ari. Ariko si wa mugabo we ni gusa cyangwa wari wagututumye. Ariko se gusa iki? Umuntu wageze aha barangije gutanga akazi ukabanza kwitwa umuyede none ko kuri shifu. Ariko rwose Tadeo nawe wikwirwa ubaza ntabwo rwose ubona ko byigaragaza. Ibyigaragaza ariko ni ibiki ushaka kuvuga aho ngaho Stefano ibiki ushaka kuvuga? Ni ibiki byigaragaza? Ko ufite igiti. Kwiki? Wagomba kuba hari umupfumu rwose waguhaye igiti busho kandi gikaze. Uzagerageze wumve nabo twiganye rwose mu ishuri ry'ubwubatsi bose. Ntawe abaye muka. Iyo wize warize ndakubwiye. Ni ukuri kw'Imana. Nta mbwirimo rwose. Ariko rero ibyavuze Alo, mwaramukanye Imana mugabo. Alo, waramutse neza busho. Ko tugushaka hano ku kigo nderabuzima. Njyewe se? Titira ashaka kuvugana nawe. Njyewe umuyobozi w'ikigo nderabuzima aranshaka. Aragushaka rwose ugerageze ushaka akanyenyeruke ntuhatinda. Yes, sinakwanga kwita umuyobozi rwose. Mumumbwirire ko nza rwose ndaza mu kanya ye. Aha, ntiwumva ibyo twavugaga? Ibiki se? Ubwo ku kigo nderabuzima hari ikindi bagushakira atari ukuguha akazi? Ndabwe murabyumvise se? Busho, mba ndoganyira inshuti wacishije igiti. Ntacyo no. Ibimenyetso birigaragaza. Ibihese. Ntabwo uzajya tubeshya. Nta giti. Umupfumu wawe arakomeye. Nta giti pe. Rwose turangire rwose turangire. Umva, igiti cyanjye n'amashuri nize rwose. Nabibabwiye kandi simbabeshya. Ubwo ari akazi baguhamagara rero. Tugenda nonaha. Ubuse ngende isasha. Ihute ahubwo wita indiganya. Maze rero busho natwe tuvuganire. Ariko murabizi sinahita ngenda kuko bose nawe hari ngo amasaba uruhushya kandi ashobora kuzagasanga nataye akazi. Ndajyayo mu masaha y'ikiruhuko n'ubundi ko ari hafi se nta kibazo ndabanjyayo.
aho gase uracyura uwuhe mubyizi ko watinze kujya gupagasa kankwa? aho ngereye mu murima burya ndahashishimura da. niyo mpamvu abana banjye nta wundi bahikiraka rwose keretse iyo wabuze. uvuze abana bawe ndibuka arangwe. nari ngiye ntabikubwiye. ni ibiki se ho gatwawe ko nteye ubwoba? rangwe ubonye ngo uriya mukobwa wawe Nyesi arafatanya n'umuhungu wa Munyakazi na Mariana gushinga ishuri munsi y'umunyinya bagatangira kwigisha urubyiruko gukora ibibi wakanyagura. ngo ni ibiki kankwa? Nyesi na Felicien bashinze ishuri munsi y'umunyinya birirwa bigisha urubyiruko gusambana. kankwa oya risubiza rivanye mbeshyera umwana rwose. ariko urumva mbeshyera umukobwa wawe dupfa iki koko rangwe? eko manange icyo nzi nuko muri iyi minsi Felicien uwo ngo waza kumureba akamureba kenshi ntekereza ko abaje kumugisha inama. amugisha inama nyabaki ko baba bategura ibishizi by'isoni bazigisha abana babo. oya ibyo bintu ntabwo bishoboka kankwa. oya rwose byarashobotse rero bahazanye n'udukingirizo babigisha kudukoresha ku mugaragaro. ariko mana yanjye we kankwa nzi we ibyo n'ibiki bibaye Nyarurembo koko. ndakubwiye ngo Nyarurembo irahiye irarangiye. ubwo buri munsi bareba ko udukingirizo twashize bagashyiramo utundi. reka ari nako bashishikariza urubyiruko kudukoresha. oya kankwa ariko ubwo nurimo kubihimba wowe. kubeshyera iki? urumva aho bikera batazategurana amarushanwa yo kudukoresha arangwe. tata we ibyo bintu ko numva inkubise urabivuga nkumva umugwanguro gudutse ngasesura umeza numva neza. ko abantu b'ababyeyi duceceke tureke bari abana bejo bundi Nyesi na Felicien batumareho urubyaro barushora muri izo ngeso mbi koko. oya kankwa ntidushobora kubyemera rwose. ahubwo nuko ntarinzi impamvu Felicien aza kureba Nyesi buri munsi naho ubundi ndaza kumuca mu rugo rwanjye. ni uguhaguruka tukabirwanya ahubwo nta kundi tukabibwira n'abandi babyeyi bakamenya ibyo abana bacu baba bakora hariya munsi y'umunyinya. ariko kankwa ibyo bintu byose umbwiye ubwo bifitiye gihamya? ndayifite nyine rwose. umukobwa wanjye Kerere yagiyeyo niwe wampaye amakuru. oya wibivuga wibivuga kankwanzi we. ibyo bintu ni ukubyamagana neza tukabyamagana twivuye inyuma nta soni. aho simbabujije kwigira mu kiruhuko cya saa sita bwana muyobozi. oya nta kibazo ahubwo ni karibu bwana Filipo we. ntabwo ngiye nditwa Filipo ahubwo ngiye ndi Bushombi. naho ubundi rwose mumbabarire ko natinze. muganga Devota yamamagaye kare ndiko kazi ntafite uwo ngasigaho. urumva rero injiniya kwishankiye boss adahari nta wundi aba yizeye. niyo mpamvu narindiriye kino kiruhuko. nta kibazo rwose bushobo. ntimwumve ariko mvuze ngo mfite akandi kazi mugire ngo akanyu ko sinagatunganya neza da. si akazi naguhamagarije bushobo. naguhamagaje ngo gusaba imbabazi. ngo wowe se ubwo icyo nicyo wahamagariye? nicyo rwose kugusaba imbabazi, kugushimira ko utahawe serivisi mbi ngo uceceke no kukubwira ko twikosoye. mwarikosoye se? kubera ko uri umukiriya mwiza ntiwacecetse bityo twamenye ikibazo tujya inama kandi dufata ingamba. yewe ubwa mbere nari nacecetse ariko bwa kabiri sinari rwose kubishobora. oya bushobo n'ubwa mbere ntiwagombaga guceceka. ega ni inyungu z'umukiriya kandi n'uburenganzira bwe kuvuga ko atanyuzwe na serivisi ahawe. rwose murakoze namwe kuba mwarize ku kibazo cyacu abakiriya bagana ikigo nderabuzima cyanyu. byatumye tumenya ikibazo kandi nk'uko nabikubwiye twarikosoye. muyobo ndakumva bushobo. ndagushimiye rwose ariko nzanagenzura ndebe ko ibyo mumbwiye rwose ari byo, ko mwisubiyeho uko abagana ikigo nderabuzima cya Nyarurembo bahabwa serivisi nziza yihuse. umuntu ntarembere hano yaje akeneye ubufasha. ndabikwemerera uzabigenzure bushobo. ndabizi uwo mushobora kundyoshya ariko nta cyakozwe ari ukugira ngo ntazabahimbira indirimbo ivuga ko mutanga serivisi mbi. ahubwo uzahembe yuko dutanga serivisi nziza. ko twembi turi Nyarurembo se nimutanga nziza nzaririmba nziza, nimutanga imbi nabwo nzaririmba imbi. ngaho ngera umakanire ramwe. ongera umakanire kandi wirebera agasanduku bafatishije ku giti bagashyizemo ikarito y'udukingirizo. batata we ndazengerejwe kamanzi we. yiboneye rero ko Nyesi na Felicien bagiye gutwika Nyarurembo. ngaho itegereze neza nitwo rwose
ibishushanyo ntibibikwereka se baba we umuco uracitse birarangiye kankwanzi we none se kankwa ngo niba hari ababyeyi babishyigikiye turabigenza dute koko? mwiriwe mwa badamu mwe. Yego wiriwe. Mwiriwe. uzi ko muntunguye badi? utunguwe n'iki se nonsiya? nuko we narangwa udamwaje gushaka udukingirizo hano. ngo iki twuduha turakata. Tugereze we. ariko murasetsa koko. ubwo ko nta gakingirizo mutuka gusa mwa babyeyi. Oya nonsiya uzi kubona Nyesi na Felicien batinyuka gushishikariza urubyiruko rwacu ubu ibintu by'ubusambanyi koko bakanabazanira ubukingirizo ngo babukoreshe. Ego baba wakumva uvuga utyo rangwe. Nyesi na Felicien nta kibi bakora. Ariko uranyumvira kankwa. nta nubwo bashishikariza urubyiruko ubusambanyi nk'uko bivuga. None ibi ni ibiki byo kubazanira ubukingirizo ngo no kubigisha kubukoresha? Nyesi na Felicien murabumva? N'urubyiruko buri wese yashima. Yego ye. Murumva? Ko bafashe iya mbere bagakora ihuriro ry'urubyiruko. Bakabashakira inzobere. Zibasobanurira ibyo batazi ku buzima bw'imyororokere. Ubahamurazana abandi bantu koko bo gukoresha ubwo buhamba ngo n'ubukingirizo. Uko urubyiruko ruhuriye hano ruba rufite inyigisho rugomba guhabwa. Rukabaza ibibazo rufite ku buzima bw'imyororokere. Yego ye. Hari ubwo haza umuganga, hari ubwo haza umukozi wo ku kigo cy'urubyiruko cyangwa ku murenge. Ngira no kuri kwimana. Akabasobanurira. Ko nonsiya. Ranguda we. Rekeraho byarangiye ubwo n'abayobozi barabishyigikiye. Wasanga batazi icyo bakora kankwa tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Ariko se murwanya ibiki mwa babyeyi mwe? Abashishikariza abana bacu gukora imibonano mpuzabitsina ngo bagakoresha ku gakingirizo. Mwabyumvise nabi rwose mwa babyeyi mwe. Urubyiruko rwigisha uko rugomba kwitwara. Ariko nawe ntugashyigikira amafuti. Kwirinda ibishuko mu rungano. Yego. Cyangwa abandi bantu. Nako gakingirizo wananiwe akagakoresha. Ariko wanyumviye kankwa. Ubu nonsi yatane uzi ko ari uri inyuma yabyo. Ni we nyine ubiri inyuma. Ubwo wabyumvise neza. Erega umenya muzategura n'amarushanwa yo kugakoresha. Hari aho guhisha. Niko nonsi. Wivuga utyo rwose rangwe. Ni impamo mwabyumvise nabi. Gutese. Nta matwi se tugira. Yakora. Urubyiruko rwacu rugomba kumenya ibirwugarije. Rukamenya uko rubyitwaramo. Ahubwo namwe mukwiye kudushyigikira. Reka nuko bagasambana mbese dushyigikire gusambana. Bamenye ibyo ntabwo tubirimo. maze rero nta kintu ndambi nko kukubwira amakosa yawe ugahita wiriza. Ceceka se nyine. Mute umaze kuba iciro ry'imigani hano i Nyarurembo kandi iyo nyuze ku bantu bakuvuga nabi birambabaza pe. None se uzabuza abantu kuvuga? Bavuga ibyo babonye ariko. Ninde mukobwa wambara impenure i Nyarurembo ni Mutesi. Ninde mukobwa witukuje ni Mutesi. Mwana wa mama wahindutse koko. Ibyo ni ishyari baba bamfitiye. Ngo ishyari? Ugize ibyo wari usanganywe none wongeye kujya ugenda ukarara iyo tutazi. Ariko ni ukuri muri abana be Felicien, ubwo ko nababwiye ikibazo nahuye nacyo kuki mudashaka kunyumva? Mute Karame. Soje uvuga ngo uri mukuru? Yego. Ibyiza nibi biri imbere yawe rero urumva kandi amahitamo n'ayawe. Ni wowe ubwawe ushobora gutuma ejo hawe haba heza cyangwa hakaba habi urumva? Mutesi sahise mwiki. Impungenge zarangwida n'akankwanzi ku nyigisho zihabwa urubyiruko muri club sezo wazivugaho iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mw'ikinamico runana natwe nanga dusubika ibiganiro byacu ariko mbabwire ko Hosni Mubaraka wategetse Misiri imyaka 30 yapfuye yujuje imyaka 91 y'amavuko. Amakuru utashoboye kumva ajya kuri bbc gahuza.com. Ushobora no kwasanga ni makuru utabashije kumva no kuri radio
mu minota 30 yarabibona Jacques Ntegeka Ndepodase Njumba wakoze guhitamo Big Gahuzamiryango.